Stata dopo, stata originale non esiste. L'originale non c'è. È perso. Hanno messo Buddha dopo, perché il tempio Ma era la il tempio statua originale di chi era? di Shiva, di Linga. Un tedesco ha cominciato a legnarlo. Prasad Mekbon Prasad Mekbon Mekbon Temple មានព្រះពុទ្ធរូបនៅទីនេះបងប្អូនអាចមកនមស្ការឬថ្វាយគុំនៅទីនេះបងប្អូន Siamo allontanati, ci stiamo avvicinando. No, però possiamo stare per arrivare al villaggio. E noi siamo arrivati giù, senza fraschiata, però senza offesa perché non sono razzista per niente, cioè ci tengo a sottolineare. Sì, ti sei sganciato. ដូនតាយើងដាំកម្មនេះបូជាពុទ្ធទីដាំកម្មនេះដាំកម្មនេះបូជាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធគង់នៅទីនេះពុទ្ធរូបបងប្អូនពុទ្ធរូប Riferimento al buddismo. នេះបរិវេណនៅលើ Sono delle colonne, però a ជាន់លើប្រាសាទនៃប្រាសាទមេបុណ្យ cilindro. Andiamo a farci una doccia. បាច់រចនាបងប្អូនក្បាច់រចនាស្អាត Lei che cade, ascolta, questa ក្បាច់ទំឆ្លាក់ថ្មីថ្មីបងប្អូនមានកំពូលប្រាំភាសាកំពូលវត្តដូចគ្នាដែរ Đây dùng trong cái thà không Nóng đấy nhỉ? tật chuẩn là Ok. Dùng tật rồi. Cos'è l'acqua là? Va bene. ជនជាតិអ៊ីតាលីแล้วគាត់បានទៅវិញហើយបងក្បាច់នេះបងប្អូនក្បាច់ខ្មែរយើងទាំងអស់ពីច្រើនតែទៅពីផ្លែស្ពែភាសាយើងគោរពពុទ្ធសាសនា នេះខាងមុខប្រាសាទធំនៃប្រាសាទមេបុណ្យ ទូជុំវិញប្រាសាទ បាច់រចនា កន្លែងប្រហោងមិនដឹងថាគេដាក់អ្វីបងប្អូនសម័យមុនមិនដឹងថាដាក់មាសឬក៏ត្បូង
นี่ทางมุกทางปกทางมุกและมีพระพุทธรูปพอนมัสการถึงออกนี้